na mra odu achemwater overpass ne so no ena the time ne ba ko epaye ne pe na hyenkan na nya kukudro ena obo break ehwa no ma na ka ne bu fa so a enam so man kwanhia yi etimi asi na ne kasa mu ena wo kire mu sem enipa pii na mekase na mo waka ni mu a o ma prepare o ma penyame no kure ni emu aden papa no biom ne da sese no Yakupon kuto ene wonim na mra kwanhia ti mo modern abo modern etimi fa de hye a na wonom ewa ka na enya kwanhia ne mo modern akogu ka fofrom o ma godo akopie mu awa achemwater eye ayarsabia wonom epre wonom enkwam na mra kwanhia ne si ye no ene agapade pia a mekese no etimi ahwere ebi ni mo fonso ahodo ne mpa bi asesa de kwa akwakoye nsem na nipa mo ho ani bi kura kasa o video ne mu kire mu se emra kwanhia ne si ye no ka na do ne bi bia ma nipa ne bi efi overpass ne so fa wie mu a chese ba hwefom se tima chese enkwanhia na si ye ne no aba ima yo hosem ye pa ne enkwete na ho betwa gu ye mra onipa obo made kopia kwanhia ne so ode nsem se eto dwa e wo video no emu Siana nipa anya accident awo hayo my son overhead no so ena nipa nya se tomo mo prepare no omodo mo to kan ni omodo mo ko atmota hospital 106.9 FM ebe sere police for ebe ha se ya esere mo a we de momra anopeya wo my son na eye ka so mana enjan hospital na afi no mo do mo na so eko oh eja ka fra ufo wa kan ni Samsung A3 but me hama why yeah to see na accident asi wa aka sa no person ba ko se aban person ba ko se ni phone wo kan ni yem frɛ na busu yem frɛ na busu Ade say accident sia. Say accident sia. Senior one. Also abana so. Si. Ot care mo am hospital. Oh, we are sitting here. Erade ewu di pamo bo. Oh, mo sise mane. Oh, please, I'm sorry, Kona Juma. Oh, Kona Juma, Daddy. Science. Oh, big on Bibi Bakasa man conne. You see man conne. 106.9 Almost will be for you to phone in number 106.9 DLFM. Almost can you say you? I yes and teacher Kisha about time I walk on a Juma. I compared the Yaman DLFM 106.9. Enti deda hodwa woti ye no eyo dansini and who de na esi ye nyina da e wa Achemwater overpass ne so mine 7 na mekan Toyota Hesa ne registration number ne nyina amma but eya -21 ena enipa wo muma ena wodi mirika tente the time ba ko apai ena abu afa so na nipa ne bi African windows ni mapie ena mu wiem te sebe plane atu na mu wiem e won kan bo premanta mu Achemwater mine 7 overpass ne so in fact Sika Kwadwo me wa fasi fo etiti mi o eh in fact bra Facebook no so DLFM 106.9 the video na to suntu ba benya bi na wahwe na enam Facebook ho mra ntira na ya the video ni kira wo pa se de ani soko na wa ka wunya ni mfa nhwe se de nipa ni bia pra pa na moja enwini wo no na no oden eh udi dia afa cha me wate
we enyan kran kuma se kwantempon so achem water haye mine 7 haya anopa we ya ba wiye mu na tim eden chesemrika tuo no ados brika tente ados dodo kasa na kura mo ntem fan ko maintenance ana kura ne me ha mo fa sifu enya sika ya omo nsiesie kai enkwahye de betumi ya ba de emfa ho de na nso betumi ya ho biribi kakra a obi ba wokọ adwuma no pa moje enwunu no nya moja ketwa adai sika yanto akase bo no so yanto akase bo ne so na omampani dada abedi akire Dr. Mahmood Bawumia edi arehoye papa edi afa yemra shebedwani edi ma akwete ye na NS ya okumi ni wuo ne ho echemu se NS kumi de no ye lawyer supporter pass so na no akasa na dafo pa eno no chirema ya de a eye NS kumi wuo no aye ne ye papa se de shock wo mu no chese okasa kra na ne ho popo no de nsemwe atudwa e wa abra okosra na busuafo efa eye NS kumi ewuo ne ho na okọ na ono nko anekoye one eye minority leader Alexander Afenyomakin Sanso na Ashanti Regional MPP Chairman Bernard Enquiries Siako any former majority leader Osei Mensa Bonsu any enkanim na shebedwani the Matema East Daniel Titus Glover and kan ho mbo modni akochia ebusuafo eno ana omampani dada be de chire Dr. Mahmood Bawumia edi tudwa na ochem so ebusuafo ne yakoye papa na momobebua wom se ne be ye yo ne bibia no bibia betimi akoso yo din sem say edi tudwa media mintiase midwen a mintiase because NS no efa na o ya menyankupa prekupe na mita ne kipa ne election wa akutia chairman wa ha former chairman so wa ha hwe brashe fege no mo a mingindi se obenhu obi a o support me chen NS bako na o time kipa nti efia da no e na obesra me wo fie ne no yetna ase bon komo yes efia da yi na goodbye each other no koye so na minim say sadia because na bibian trese o yarempo enti ibeti enora say we free no still am in tiase na ekase beba fie ebeba yere ne man ebusan nyina ya we de enyem nko a ye nyina ye ka ho MPP nyina na hyebedwafo nyina 106.9 nti bibia mobe hihye bia ye pese ye ka ho amoye mfiri mu yeso ye ka ho pa mamo yakọ yamemfa no krasie da mo ase eni ya wuti ye eyomampani dada be de chire Dr. Mahmood Bawumia yanto akase abo no so ene yenkopie mo ewo finfim atenem na nkra abeto de ye kase abo pono so echire mta kopie mo ewo finfim atenem kaswa ene ne mpatem a akwageta ababa wo bia wanya mfinhia no edu esensia 36 years ne den ede hanatete na abai wa fafuro bosome miensa onyem 3 months ni na nka ne chire mu se ababa we apie ekokrum akwakoto ade no nam kwan so kọ no ana krachi bi hia na o se aba we mehwe nsem a ase wo abonsam tai wonum bi ase wudi ayi wi hudwa enti ese me chew na me ye wonya do akakram ana krachi eto de hia abaya ne dende hanatete so papa no sum e hia ase so wawro ne ho saa owe ye pe na otonsa e de fra posi fo se momra na abaya we no odi nu bone hudwa tummachi na papa no sum na munwura ni mase na sem we sie wakaswa Central Business District nim ewa wutu senya East mensenim ewa finfim matenim na baba wa ne den ade hanatete ne maame ne den de Victoria sa ode nsema todwa kire mu sem ne ba obi ato ahya ne so ka chense ne ba no edi enubano ho dwa no ne kuranim na ne ba no oye obi a owo sport otonton ensa ewa sport mo ne ba ya adwuma kama onye obi abone da omo nyinada eye akuafo a ekua na musie kakran kakra no munya de pojo ma na mo ne bai senubo no pa de anya da ne ba no wadi bi hu dwada na mom o kire mu se amra asem ni si yepe na brante to ne nsa e de fra posifo aposifo nso koya enkomanya hwehwem enhwe hu ne se abaye enubo no posha ne ho a obenya botram to hye abaye so ne aha den aha mre eto hye hanatete so esibram ne sa abaye we ekokoma wa collapse
okase nyeye wo ma ma de tam no edne kopie mu awayare sabia na ne ma me kire mu se me ka so mbade ade ne ba no kopie mu ayare sabia ensama wono mo ka kire ne sei ene ba no ye obi ana wabo wanom nsa ne wabo ene wode akwam je so ntumi nya ne ho hwe no mode na bente no doctor for no emwa ne ba no na ne ho entimi to no ne ma me kire mu a ensam no kure ne ba no onom nsa enya nsa ne wabo no posifo ene nipa bi ene atu ahye ne so aboro ne ba ne saa ma ne ba na ya mmere obi a wafa afuro bosome miensa owo kunu a one be ma na te e ba ne sene mabo maden abo na dejema deja e de agwa bonten esibram ne sana ba Facebook no so a DLFM 106.9 ya de video na to suntu ba banya bi na wahwe ne ma me de nsem sei e de to nsantwafo anim baby bye mama Ariana uba bibi ya uba na me di meka na me ko wa me bye na oda we na wa omo no bisa se na asem na mo si boy bi no to say o say oton wi na mo bona obon na ya se oton na abo na ya se oton na abo na ya se no na boy ni twan ko ye after that me ko do one na police for aba e won mo say me ba ni ton wi na o ma be boni naked as I do so to me ba ni so e ba ni ko Cancer hospital. So no, now police ba ko kati na sini say ni ba na abu. Entina ya shinyano. It is a peka asamono. Ya peka fa ko social media ka. Enfa there's a mother in child. Enfa no anyum. Since our 4 months. Ba cho me ba ne fani ana 30. Ba we nya 36 years. Oba anyum akwakoto ade. Na obi beka ka chese otonwi. Na ba to na awona ya ase. Ma wa fenti. Na mo police foi. Muso obi yire. Na ma be born Oba for my body naked. Necessary or yali ogusu say them mother in charge of the you go to polyclinic anyeye say them mother in charge. Police for the super na o fa no say the artist o ma ko ja anymore. Ya ka no mo say social media ka we fa won ko. E say abai say anu Ghana fue mesramu mo ya sam we mami. E informant police for na suma no. Ba cha wo mo fi central no. O mo ji ya no ma. Be say be say boy no o wan ya na. What's o ma ja ni mu. And I may baba could be sound say, and to my joining mono says, I know, say a back station, the power planning pa, our yari, and my joining mono says, Yana, Baba follow Yana. Now, maybe can't say necessary, and some mean Jimmy Dammy Baby Beco, or be found media car 106.9 FM. I don't want to miss them. Our mabon in the cat, our bonting. As the police phone, no born in the cat. Yeah, you are form, yeah, dear tomatoes, and Imeko, and I also, while be a stock a crabby, our tongue and son, a child of Abeto, and son our call, by him, and a brother Bemun. Oh, here ni wasem, mobile my gun. Na baba wa ne den ede hanateta we wedding finchia no aduasa ensia 36 years. Ne maame a ne den de Victoria sa ana wote ne nka say ode na kwese na ro kwesem eto nsentwerefo na in fact asem ye best reposifo ne mwasabe so bi mpodi enubone ho dwa ye che na Ghana mra na sesen wase ye mmo no ntiatia na ya se a obi a wanyam bosoma miense matiatia na ya se sa no sika Kwadwo e famara kwam o de bi emra ne se bi so obi di enubone ho dwa na ye che na aya omo ntiatia na ya se emra ne crowd adent na wasa on sha won sam na wankasa wonni ni juma en pe maame na account no kire say e postifo na san ja ni pana odi kan chi abaya no e bro no e postifo no beto abro no so tiatia na ya se no o ma ja no sa police for nankasa mo ho won sam nti no ebinom na adent na wa beto so obi afro so obi yese no wa ba na wo mo wa be roro nipa ne ho ebetiet adent ya police ni den carrier sama ne yeden we aya maame na num asem a wo kan ye ne ye kan enti na voice ne wo ho no enti e besere mu ada e fi de akue de me wo fa asifo ya titi e doso papa yanko ya ni mai yantua kase bone so na de pound for mo wa akronwe no ewo eye bosome frɛn district nim ewa santimanta mu esra aban omo ya doye ene eye dwumeku a enhya aban asese omo beboa wom se ne be ya apprenticeship eye program na omo ye no mbetimi aye no na timi akoso ye esan so mu hia eye sowi machine no beboa mo di atete mabunu no amo metimi asua ensanu dwuma ni ye na bra mo ne nsamtrofo etwetwe nkomo na ye Mrs Esther Yurenchiwa on na ye master trainer sanso na ye founder edema Steve Function no wa akronwi na ochemu se ewo mu se ya dia ema no eye mabunu ni tituru ne ema no omani ji ho pa so mo besua ensanu dwuma na emom ne ema omo hia omo di besua ensanu dwuma na no anomu ni bi into omo stress abai emebo se ne be ya eye sewing machine ne ema ka hu ni na no
ombetimi abro mu bi no matimi ade asuade we na ye Mrs. Yanchiwa efa akwenya ne so na ochemu se ye mabunu no omommaden na omompensa no dwuma no monye nemboa wom na emumema omunkotena ye social media ne so enye niema ensen fata esan se wo so omumpeska da bi omunsuansa no dwuma nemboa wom no san so esra ya ofo se omomma no kosuansa no dwuma no omfo odo a omdo omukọ eye school edu akire no omfa so odo na enfantete omo a omunsu no musuansa no dwuma no din sem say editudwa Efutu kakra ne se we oba na uti wi ase dia you me share do so omo weni bele pan if you say wusu eduma be ma kurenti mi mu kwase a mi ankasa ma bala bo se me kasa me kama bro be yen bebele up to now when they ya beti we se me nya adwuma obi abehu abela bom but wo ye adwuma na kakra fru be ma no hoba na won so wo kakra obi enhu hwe ntimi tu ma afo se adwuma sua de wo so obi a ma nani ko adwuma sua ho ya ntimi amfo wa nko school a na nya adwuma sua obo so pe school nya school nko na nyame so be ma wa ye yi a be ye yi adwuma hwe anso nyame so obe hyila wa nyame so obe hyila wa adwuma sua ho asam no ne ni nyina emwa mfa hwe e ba se de wo kana enso ya anti hwe bi mkofo ko register ba me de ma anya pise no modin kan be ye first one ye hu hwe ana omusa e de second one bai nti ye hu hwe up to now nyina ye hu hwe ababi ama sika bi ama ye hu hwe kala ban ne se ya ha akoye kuro kitwa musa na se de aban cheche bi mu machine DLFM 106.9 so no so emele enkwala ni bi wo mu fili so mbesu adwuma ba esanse machine nsam akoye nsensem bi nti no me mitimedi akwala mi ni ska me kire na adwuma ne fili nti saa no me nya machine bi na kwala ba na obetimi aba be fa machine no wodi aye nti wontwe na ni mehwe ye na machines na wode ma nkofo free yenso omle ye e ba se MP mu che ne ma ne yia yenya hwe last bi omo be bisa be gi ID card e be bisa ye ne ma yesi wo akwala ye be ma machine ya dade ye hu hwe nti ya ha no de parent na se ode ne ba e ba auto machine bi won so ankofi ni so akwa no ko ba be su adwuma nso o ma miniska wode beto machine so nka aban ne ma ye ta machine na kwakwa ne ba ke betimi dia sponsor no nti wo ha wo kakra ya na efemu wo ya ha se ni eni ya wuti ye Mrs. Esther Irenchiwa na ya master trainer sanso na ya founder edema Steve function no akrorin enu achi an apprentice for wo honom so editudwa na omuchemu se ya de omaniji ho pa se adwuma na ombesua na emom ne ema ombenya omudi besua no eno ene omo hawo ya fa hawo bebre efisa ya tara bia mu ba adwuma sika wodi be tara bia na agi aya na ho aya de amaye ba ya madam de ya tenso ane afore efisa ya ba adwuma na se ya ni sika ya de be tara bia na do mi bisa wo se wodi sika ba wo se dabi manga wo se dabi na omo no ya tara bia ya no adua ono adua na no abai ne ya nti adwuma sunya de wa ma wani ana ha wo ti ba ya cho se wo mla embe bo ya bi sakwa no sunya adwuma na se e fa bi na wo fo no wuni bia in fact makora ne twem sana na ne ma eni kwa so wo ye bia wo ye ba se do fi na sa wo fo ne bo na ena de se oba be yesa ne ma ya ne sra wo fo ne ti se akola se ni bi so be sua adwuma ya school nko na emfa so wo so ni me so adwuma sua se wo sua bi bia no awon ti ne so be so to bi bia wo be tna sa na wo school nso ade wo so ye bia be tna sa wo fo ne mo ai na pe nya be se be sua adwuma na mo ai na yin sua adwuma ni ye ya ko mo ne beble awo fo ne bi wo ho na ma akola no ni ti ne mo ano no pe se wo sua adwuma aba tan fo ne bi mo me a me de na me bi ya mfanto me ka se me sua adwuma me papa me mama enso amwa me papa ni ko hu no to me hwe mama me mama ama na mfi ni se madam fo ni na me ba ne nchira me den kakra enso ka no papa se me hwe na so machine ti awofo no so no sport no fa se wo ti ya wo mo wa e wo se akwala na de we ene wo ni mu wo pese wo ya nti wo pepem na mo wa eni ya wuti ye apprentice omusua de pam ewo ya akronwe no wo bosome frɛ ho district no asante mantemu na manibo yensem chironi samofo wibu aten ana de besom yen pa adwuma sua de ye besere munsua na me ngofa asefo no ma hwe nie na mansua adwuma hwe amukoko no eta mo yese mo bete no mo bete makofa ka e de abam mo de abeto me wofa so enti sika se no ano no adwuma de munsua bebo amodache yento akase bonse ye momfa nwura mo Ghana mampani John Dramani Mahama ka chene ne wapa adwuma de bi edi adaso no ye good boy task force for hontoma na Ghana mampani bai na o kire mu sem oma no edu baabi a sika akọ no ye tupe na fa nchen enipa kituo no de adwane akoton wo baabi na Ghana man na
sika akɔ ne yɛ dia no kapre yɛnya bi Ghana man pani kyem sɛ sɛbe yɛkɔ yɛ nim no saa ni frama asɛm no yɛhunu bi onti or the gold board e de aba on mamode atena ase ene sika akɔ bi a Ghana ha no wɔna mohwɛ so ama ho tumi krata ansa na watumi adi ho dwa ufa kwati kwana adi ho dwa danto awase ma ya kyew na mra ne wadi Ghana man pani kyerem sɛ o hye adwumade we yase na ɛkɔ nka no pa nanso nipa bi eguso anam kwati kwan so a wɔnom enam kwati kwan so edi sika akɔ ho dwa nti ɔmpene kram na ne emra ɔpa adwumade ho ntoma a wɔn krabopre manten Ghana man pani kyerem sɛ wɔpa nipa ho do so mamade ankɔdi dwuma na mu kwei munkɔbɔ dawuro kon kan kyerɛ Ghana ni bia sɛ wonnim na pɛsɛ odi sika akɔ ho dwa kwagye tumi krata fa free gold board mpanifo nkyɛn sɛnte sa na mɔkyewa dantoa wasema Ghana man pani kyerem sɛ ɔpɛsɛ wɔboa na illegal mining galamsey ya ɛbɔ mɔden asɛ Ghana yensuo yɛnsase ɛne yakwae no ɛto ntumi twɛfi so man yɛbrɛ pam Ghana man pani kyerem sɛ hyehyɛ pa ba wopɛsɛ otu sika akɔ a mesrɛw fa kwampa so na tu na akɔtu no kwambɔne so a ɔman yɛne woni ne ye Ghana man pani kyerem sɛ abadwako a wapa mɔden akɔhwɛ sɛ task force no bɛbɔ adwumaden no ɔmɔkɔ no hyehyɛ ne bi nie mɔden ahwɛ hu ne sɛ ɛyɛ mandatory umpo mɔkɔpɛ mode body cameras bɛ hyehyɛ montade anim ɛwɔ bra mɔkɔ adwuma akɔbɔ adwumaden ɛfɛ nso red time ɛyɛ GPS tracking system bɛyɛ adwuma ɛwɔ mo ka mode korum sɛ bɛyɛ a mo yiram kɔdi bɔne a yɛakye mo na yɛaka mo mpre Ghana man pani kyerem sɛ task force for no mɔkɔ mɔden asɛ mbɛnya tumi krata warrant ɛde free chief executive officer ɛde ma gold board Sammy Jamfi nkyɛn ansa na mɔte asi dwam akɔyɛ adwuma ɔde nsɛm sɛ ɛto dwa creates prosperity for our people. Then it means that we must take greater control of our natural resources. And it's not only Ghana that is taking greater natural control of its resources. There are examples where countries guard their natural resources. Botswana is an example. You can't export one single diamond out of Botswana without committing a crime. And so Botswana, together with its foreign partners, exports all the diamonds to the international market, and the money comes back to Botswana. This was not the case with our natural resource, gold. And indeed, other resources. We are discovering many other minerals in Ghana. And we believe that Ghanaians must be the first beneficiaries of the natural resource blessing that God has given us. So gold is just one example. We're going to make sure that in other minerals, Ghanaians play a leading role in terms of our mineral exploitation. And the time has come for Ghanaians to also own gold mines and produce gold for Ghana man pani na wote ne nka kyerem sɛ abraso sa Ghana so yɛne yankasa adwuma kwatu sika akɔ ne yɛne ya ebenya ne yɛne yɛde ho dwa de biada nyɛ sɛ kwasi boni kɔkɔ mɛfa nkodi na Ghana man de yɛde aketekete ma mpɔ de biada saa adwuma hunu no o kyerem ane ma yɛtɔ so mmienu osin Yesu Kristo ma yɛ no onyɛ bie wo da sika akɔ ne Ghana wo bo akora bɛte mu dem na no akina Ghana man pani kyerem sɛ ɛyɛ whistle blowers no mo na mba mɔden akɔpɛ nipa bɔnfo ho ntoma mo kwei ɔtamachi pa na mom ne nyina ne sɛ wotum bɔ mɔden ɛpɛ nipa bɔnfo a ɔdi sika akɔ ho dwa na yɛkye no mɛm na sɛ wɔmfa mena nya adwuma wɔkye ne pɛ 10% ɔham gye mu du wɔdea okwakyina sika no yɛ 1 billion a ɛyɛ 100,000 Ghana cedis ɔho wɔdea wodi ne kwa 10,000 Ghana cedis wodi ne kwa bɔmɔden anaboa na yɛnkye nipa bɔnfo ne sika wei no wobɛnya bi ye pompe ni ko fitela tie ho agum nipa bonfo mu di fuma gudie ho dwa no ye bekyem ne akwagye sika o Ghana man pani nkyɛn. Informants are eligible to receive 10% of the seized gold or cash value. So whistleblowers, get ready. If you blow the whistle on anybody and gold is retrieved or cash is retrieved, you get 10% of the value of both the gold and the cash. And so to the task force, let me be clear. Abuse of your authority will not be tolerated, and any officer found engaging in misconduct will face immediate sanctions. And these could include dismissal, prosecution, and forfeiture of your entitlements. And so let this serve as a warning to all those involved in gold smuggling and the illegal trade. The law is going to be enforced without fear or favor. Enti ya pompe meniko vitela yeko ni akobwa adwumaden se be ya yachi obi no diska akọ ho dwa na nya mrakwan so a yakwagye 10% e de Africa na man pani Agyei Sikapa so yi masutiri se obedi achi e ho mra na den na ne kwakram na Ghana man pani John Dramani Mahama e chire mu se na ban ba na nsan gold board na poa e ma o men yatuma nya sika botene $5 billion
sika ko nse mu odesa enti omo bo adwumade enti enta o machina mo na sika ko ne nyem mfa so na man ye bekua nim e won puntum. By May alone, the gold board had exported 11 tons of gold valued at USD 1.1 billion. Actually, it's in May alone, the gold board exported 11 tons of gold valued at 1.1 billion US dollars. Cumulatively from January, exports from the small-scale sector reached 51.5 tons, which is valued at approximately 5 billion US dollars. Any awoti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yantua Kasiaboni so na General Secretary e de man pipi amanyoko no Justin Kodwa Frimpong e de betuja chemu se eye ginesi electoral commission fu asino se eyade 19 polling stations o mesa koto abani bio e wa ya Blekuma North constituency no ndie enya ade a ogitume sanso huni se akua free ye anodi nkunim e won fimpim yenu ne aduonu nan abato animu nti de EC e kan kra de wonja sansa ade nti ana wasa 19 polling stations ana omokono mokoto aba na omude omunim se mu miensa pe ana wasa nkomo nkoto aba nti de EC kan de nya ade ono agitum. Our engagement with you this morning is very simple. That we have our evidence, undeniable evidence, overwhelming evidence to clearly show that we won the Blekuma North parliamentary elections. And yesterday, when National Executive Committee met, we said that under no circumstances will we be intimidated. Never. Under no circumstances will we be coerced to go for a rerun. We will not go for any rerun. The new Patriotic Party will not go for any rerun. We have won the elections. We have won the elections. What we are asking the Electoral Commission is to follow the court directive, to finish the coalition and declare our candidate Enquires as the MP-led Blekuma North. Enia uti ye General Secretary Edema MPP Amanyoko na Justin Kodwa Frimpong na manibo yensem choni Elvis Kuma Samson ana debesomye. We ani nyina we so ene yankenka madwen kire ne bi na yemfa so mo we every dora ya Agyei Agyei na okire mi se Ghana de in fact arahu se mo de biada enipa enya nkwanhia wo man yi mu emu oya pa sansona baba mahama oboase na okire mi se gold board task force for ne se den oso mo kwa akoya adwuma adiska gombotom krache nya abotre wate omo na maka asa akire wa na asa wa dwen comfort martin na okire mi se oman adwo pam na sikapa ne Nhyiraba Ghana de mobo ye mo papa evisa oman yi mu de bia da semboni si ayre ho pa nkwanhia ene oba yo mtetie na yasi nyankopon hu ye mobo pa na osika seboni mo de pasa no manam na yemfa nsomom sanso no oye ohine na mensa jebi ono so chem se fantastic news Richard Ahwe no chem se good evening to you wala haji twasunte ene Adwoa Agyei Sikapa osimo bo adwumade no hwe life na odi free DJ Ghanaian fide ni so gbetire station DLFM anenze kase bo no emu de pasa no manam Kofi Parliament no kire say Ghana de bia da asamfoforo ba adan de news loud and clear inside Agnobo Bikuma apa Kofi Parliament ne da say comfort Martin Sunday man say Kaswa people again these people really needs to be punished pa Kaswa for na sebe motieti amanfo ayase no mrante wa motieti apemfo ayase no mmehwe mo pa na munyai sa we see abra sparkless the creations mate me wa fasif we abra sparkless creations and what me said this must not go unpunished sad like how about pain from tete na ayase aden when see na ne kunsu kodwoko no me said the news papa ba kope medas me wa fase esika ya monitor ne yanko Ghana ne yi de asie ni hana 36 years wanyem bosome miensa ene binum akwatiete na ayase mu chem se positive kan akwatiete na ayase wakaso amekesi no wakokoma ensem we wusom sen 0534050199 0593406565 mesra babo ne tew efise yabre no aso awia ne sa majo Nhyiraba sa kwade atama committee 11 mayenko menu amajo mejo so sak a police for no ezesi aji omu tumi free omu nsem
Mate. Yo mufi sa police ekuoni. Okay. Me da se pasa akwadie. Majo. Hello. Me wa fa si oba na wantimi antwen 05340 5019 059340 6565 Majo. Hey, me human dia na mo ya me anumre yi. Kofi hwa ma me wate. Majo. Hello? Senior, we didn't be a casafre. John Question from Tema alias Aputo. Champion 30 seconds, my uncle. And you mentioned already my papa, we have any news, some of the Mayan and no way for Papa. I broke my nose no there. I let you know they bet about the Pacho and ya was of the two genty, Miss Rawa, baby, the two Janams away, Raquan, Medasipi, Majo. Where's one Timinka 05340 5019 059340 6565. Mesra wonya blekuma 7 ye kan ti bana be ka blekuma ojugu bye bye Majo Papa Bajo Senior odi na be akasa free Dada uli ni mikaze free asensu ba chama Dada uli me enti 30 seconds Se obi ekum obi na obi a nimse atema si nekum obi kura ye investigation ada na nipa na report say mami ekuta nduboni anaso oye sa adiwi a police want me anti nipa no na o manye investigation na mama onu mo adwane magya no na mede mame no ekotu amatete ni sa yenwro mo atade mpi o mo kura ya mi nshira opa senior Majo Yeja Senior odi na be akasa free Sara pa na maya wosa Dixon ba da aku Droba oh champion me enti anyway Akra pom me ho ya pa senior me tia papa da me ase woni bibi da bio o se yehu police ni asebe wadi nsemfo ya sra atwe na so ya den ye o mem ya ntansi binumen wodi sa nsem we ya won aso twode ma anse yen transfer won na transfer nya aso twe okwo won so okodi sa nya me ansem na la ye be se mpemfu bibiri police for ayeye e na abro so na maye enti won fa mra na nya adwuma ne won so won two aso bi se na eti okay me se me da se pa Droba Majo me dafo oh opa Ipa cha odi na be akasa free aba me kasa tra shama me di pokuya Ami pokuya me enti anu me opa de police for na de o ma je nyina me asem papa me de me nya me tie news na me nya sure from the police for me nya sure because police for na ma kwan say so ma che obi na nu bone won ho some bo nipa no so your ban so o san nyim so Eden and abusu na jaw because me police no see me the police attention now ura so tell me sanete police atade na show it is all right to tell me it me we police me am nti ma won tie me fa won die so say en kwasi asempa no mo e tie show mu nyina gu ya botre boko me da se pa me wa fa sifu yi munya botre dua bo ne mo nto bo ase Majo Ya ja me wofa senior adi na be akasa free anana da kwa ya dom ni me wa fa sifu no ho ye na me adom ho ye pa mo ya me ase senior me yenti anu mi na Ghana ha ade ba ko ne se isru court na emra na ewa ha no aya na isru na the police for the ya manfo pa ebinom anya senketo because ade no onim se wa ye wa fom na kwaya odo be fa so no enso mra nkyere sa se obi fom a oba famra sha osem na pu o tiete na ya sise nyame amfa fie na twa tumu a oba na kura sa anyambo so memiensa me wofa Bode moving somewhere. Matemedasi piece me ja hwe obeka de won kanti eno ano no Majo. Amoba no umba tu edro nu wanu ana. Me pa cha ne de bibia sa medadi. Enti adent number bu no. Omo kwa no mu. Police ba mo say yo. We da no ase. Moba mamba tu edro nu wanu. Enti adent no mo bu no. Eno ni asem. Nhyiraba. Me da se bebre mama se won so uje bre bo wura mu Majo. Yeja na pom tere. Ya me adom senior, we de ne ba bia akasa free. Me DLFM kasa fe me so hanzo. Me so fe ma yentie we ya me last caller. Yo. Me bacho say Ghana emre wo Ghana no. Say ja police for enje chire won mo. Obi a hemrase mampani kura hemrase. Na police ni betumi adi yambrase mo antisi. Oba pemfo. Se police ni ti se wabo yere ana wo yere en obi kura mpo obi abo yere wo kwachiri be ma no na wo ma di ni yambrase na wo police ni a wo hwe oman yi so
a wo set piece na mu wo kuti ti oba ayase na wabon me di e ka me nkwan ka won ha e ba ne sia se so Ghana ye wa sojafo wa obi a wudi nkwa se wizia se saka police fu se muni mu bra won ha do won mu ma sojafo na mo discipline wo mesra anu achi mo obi a ma wasa mateme dase ya me nhyira opi ebre ne nti yesere yetumi mfa bio ebre no ni nyina das no mama oba tan na ya bo ne ba no o se wante ho hweade obeye nie wo ba no papa ne ade ye be boni dua me dem asama no na ho asama yen ka se bone ye de asi emusemufo ne ye maize me bere ntwe se mo ede ema yen champion te de kopie mo e wo Facebook YouTube and TikTok ne so DJ Zigibi echinchim efide ne fruma ede so mo yen akenkafo mienu a yesi nkonwa ye hone tian sentem ebesoma ne mere no edi amagye so e ye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsuo mpani me ne mo fa se ba Adwoa Agyei Sikapa ana hoteden ene dum solevi yes aso mapaka gate ode akopama so nsem atoa so e dia so me mu nyina mo anitia adehye kwa eye o ya menju mo akoma mo na wo mu ko na wo mu ko ka wo adi because wo mu ko a the season no well samba bio wo mu anko a well samba bio as I said wo mu ko na fa ihe ntuyi excuse me to say akwala you entimin my enjoy Ghana football bo ana kotoko umbegu team entimi yeye sa DL Power Sports emu ade ejawom dead Power Sports. Emu ade ejawom dead DL Power Sports on DLFM 106.9. Bladagbe wotro amelegbedrano vinyo pogotopio gamado wotro ya chame no in sports yeme chogbono yimenko enyu DL Power Sports update mede kukuno la yo madena grona madena mesia micropomotopio ome radio no chodare DL 106.9 sports air dimila ye me no yeme chogbono ta radio engbadele gia naneno gia anyami ganyobi tuobole bo no ko ye Facebook ya YouTube bakene mingabo efia no yobeshe watashie kun woke sports ni ba egba yi DL Power Sports update mekpa bo fai ni ochemokuni mokwake mokuni mofiamo ke radio for DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms. Tuesday evening we are back on your radio. We are bringing you DL Power Sports update. So please don't hesitate to call a friend to tell a friend that Tuesday evening edition of DL Power Sports update is airborne live now on DL 106.9. Ebusama minyina we suna mema adwon emo wakwa bakesepa emfamra Ghana ene enkrampumpuni mantem ajatum kasa fidie kese ba kopeso DL ohaninsia echiripo enkron ene branda enwumere emre we edusa guri momranti yeji enkunya na efiti anopa besi awie ni anwumere aguri mo nsamura etwetwagu ayakwakopedia masamufo wagibere watenase wawu so asone so krogen entebeni nyina waye fimni akede osi otiefo oditie sa wote ohwefo edihwe sa wohwe ne yen okafo nso no edika se yeka ne yatenase a yareba ne yare abesoma yaguri mo nsama edi ade ncheche di adanadane na ebu mfumpa ewo Ghana bibrem ani broni cross ya 3D DL Power Sports update abusia yatenase ene branda anwumere ya bo nsama ne bede yebesane mu ede agufam titami kuchu yade nsama eba yatenase abribia odim se Lumba nsupada roma ene yade nsama na esontan nanwumere kame woni yamfasida kese asida chenchirenche nanwumere yamfama Lumba nsupa na Lumba nsupa yensu abadwama nso emute emu okama na emuda obruta obobo na ewra obo so otum se yes abuju nso ene wabo ede agu busu ene je samne se ya woni bottle ne woni sachet ntini awpebia obenya na asoya Ghana bayama omutumi krata so mbetuma ye nhwehwemu de afane ye di ni enomo
you're from Food and Drugs Authority. Omaya nhwehwema jatum so oba Ghana na opensu ahenche ni kita no na odini hene ya ne chini nanim obi ani wode a eno ani Lumba ensupante abusua enanwumire insu obenom de ne amekamfo de ama numero 1 na mawano eno ani Lumba ensupa enti afiefie momfangu fridges mu na mombo de unni fridge kura na oji afatwere kona no emu bedwo na wabobo edi egu obo eno achi mu amoton so monton na yebeto na mudwa no etumpon enkwala ne ko school bottle no momfa nshom mo bag mu no momfa nko ena afesu dwumadie bia odibia no fa Lumba ensupa esmo awo eni je samne se ya to apeten kran ha be bia wo bia Lumba nspa no obenya bi enti dansoma ne patem madam abanyameche akachi ewa P2 lane oben Lumba sport no 0557 349 401 ofanko Mama Vic akachi wo sport M oben onyinase washing bay no 0500 680-783 Dakuman Circle station Bra Kwame oben Adom Choba no 0244-094-793 ena edit kusi ewodo wenya oben Central University no 0246-601004 ana 0266-400215 Lumba nsupa opebi ato a DLFM ya kachi ewon kran Agbogba Junction Yane Wisconsin International University no ena edi animhwe boran akache oba also share receptionist on sakana kachere nse ope Lumba nsupani bi ato oma obi ntobeli diu na wenya bi ato bebi bia wo ndanwire ope bi ato ope bi adi udwuma bi a number ni frɛ 0555 0 no abo 5 miensa 274757 0555 0 now the 5 miensa account no abo 274757 ana 0577 475343 0577 475343 Lumba nsupa adaroma omodien esi agongon na ene anwumere agudie mu nsam yede eba besom asira kese nkoma kwam yefum ba bibia obia ene anwumere okan yede nsam na eba champion kofitela Facebook and YouTube ode yan ato watafa ewo DLFM 106.9 oborem wo a obenya dwumadie ni bi ahwe abusuame amete akonya kasie mu eba be pro ensam no di agu fam na anwumere di ama no edin a meje so no eye ayensu ano de hye apakan GH the blessed kin yentie we yaba yebesi fam na atuja na anwumere ede agudie mu nsam di asomo Apakan GH wode nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti kajagu abusia yanka jangumana na anwumere yamfa nsam na nsomo de a yansha se emfanfi Ghana na yewia de broni kroso de no ere atoa so de ama na wo Ghana ne Ghana mnantie si aka wa mona ne wunim se ya wo summer transfer window no ntino players no make a move na da no ada na me de betu wani se former Heart of Oak omo player ya friend Daniel Afriebane na osina kanema FC Zurich e wo Switzerland omo league no na so no mo chema na mon e fem enti omo terminate ne contract no mutually FC Zurich ene abrante friend Afriebane omo ko bankromo e no mo ya adwen se so omo party ways na se na mpen for kan no na yentna fako enje ni mguase enti Afriebane edi nani achirem e wo Switzerland omo second division boboku a ye friend FC Oru omakache ena Afriebane akosani 2 years contract with option for the third year antimeno kasai o hwehwe Afriebane a Switzerland second division ena obehu no ewo FC Oro omakache a yede ehonsem ede atoanim na opiemo ewo boboku efene Brighton and Hove Albion a nansia no muram wo FC Nordjylland akache ekosani Black Stars of Ghana player ye friend Ibrahim Osman abrante bai no boboku efene Brighton for no onyabi mo omode ne colon last season okobo loan Edman Feyenoord ewo Dutch Eredivisie no meno kase ode ne achiremo ewo French league no boboku efene AJ Ozel omakache ena Ibrahim Osman Ibrahim Osman kobo 1 season loan ne mon esenia AJ Ozel ebetumi atisika 60 million euros na omode asane abrante a ye friend Ibrahim Osman na wafi Brighton abebo permanently ede amaboboku a ye friend no AJ Ozel ya boss ankomo no ede achiro now opiem e Morocco emano omo African Cup of Nations no etumi ashase na enra ena Ghana group C ya boy in first game no kwawie no na South Africa man achien abon ya kamienu a yentumi antintinra South Africa man 2 Black Queens 0
na yen games no ne aka yebebo ni nyame adom afiada wo Bekani Stadium Bekani no Ghana yene Mali ebebo na fenso no July 14th enwumere no 8 pm no wo Bekani Stadium wano Ghana ene Tanzania ebebo na wahye nso ede amame na fiada game na yene Mali bebo no eno ye 5 pm na ndra emra omaya ye fan South Africa the defending champion echi en boy ye kamienu pew a yantumi antene coach Edema Black Queens Kim Las Bioka Green otu nanum tuo edi nkomo osi game no Ghana ehyasie nanso edu baby ene ye concede penalty na ye concede a South Africa for share no ebu nyabem ema ye game no ankose ne ye pe ema ye lose concentration na ne nyina mu no keka bibia sisie ni na otiti bi film na odi bi ba hyehyem a obeka se o ya money mono na enya bad sa odo se ye lose ye Kim Las Bioka Green. Really happy with the start of the game for us. I think we were a better team the first half hour until the penalty came. They can score from the penalty. It came a little bit from nowhere. After that, we gave them the opportunity to score another one. That's the problem a little bit when we lose the concentration, then we give it away too much. But otherwise, I think the performance is good. Na coach Kim Las Bioka Green etwanen Samsono ena odi tu dwa se game na ndro mo boy no na enya bayira abrewa betumidi na tunanum na wadwe ne simple sa na eye din yepa adan a ose South Africa for no na omo ye defending champion ti wonu omo bo a e kire se game no be yo sintawe emu be din na we no kra no potentially betuma ye the difficult game a Ghana bebo ewo alkonum enti game no na nda fam kra na mom no okika bibia si ani a enyama bi wo game no ma ko ye se Ghana fa no mo de ye adwuma ekwa na nim na betuma boa Ghana e ma bia potentially no knockout stage ne kra yetuma akopie mu. You know, we were playing against the previous champions, so maybe the potential the toughest game that you can play in this tournament. Like I said, I think we did many good things. So if we take the good things with us into the next two, then I'm pretty sure that we're going to make the playoff, and that's the most important. Ne krakra no ana Kim Las Bioka Green Black Queens coach Eddie Tuga actually wan see ya bo game ni wie no start a onu nyae no or de to nsani ni no yibi film no titi bi film no de bi share no yibi fi a obeka se game no kra no Ghana lose ye de nanso South Africa for na nhyira mobo bia amfa nchen no no kra de or de start na e kasa obeka se game no na ye 50-50 South Africa for na mo anchen yenso ya mo anchen ana se Ghana kra no ye bobo no kra e de chen South Africa for na mom no enkugu e na ye die. I think it was the stats that I had. It was when we were talking XG. It was similar, more or less in shots. I think it was 13-11 for us. Shots on goal, we had more corners, for example. So overall, like if you're looking at stats, it's a close game, or we are actually better sometimes. And yeah, many good things, but they're a little bit cleaner inside of the box. Kim Las Bioka Green, coach Edema Black Queens of Ghana Ndra, Emra South Africa for Chi and Boye Kamienwa, Yan Tmianteno, and Odin Komo Wedi to Dra, Yadani Chile, Eddie Amau and Enumre, Yefi Black Queens, Akache and Fayan Inchemo, our the noble act of self defense, boxing, poke kick out. Yabo now was already, and it was once already. Now opponent in a knockout on the way, Nanansia, and Ghana Boxing Authority. Omo president ye friend Mr. Abraham Kote Nikwe Edibetu just sports minister IFN honorable Idi Kofi Adams so ntumi ni nya adwuma and afenso no ura NSA director general Mr. Yawampo Frankran so say ene no enyama bi nkoye omo de omo hihye na adwuma mu saa enti pam no tware no ni nyina ne se ye nya akere no ode adwuma na to omo mfa onye biem na sena mpenefo ka na ejabi wo ejabi tiase enti ne Mr. Abraham Kote Nikwe kwe no ye de referee Rojabano ana aba se omeye caretaker na omehwe GBA ne so na mfa ne ntoma pamfra eno na Mr. Rojabano edi nkomo echirima osi akwenya we ya wenya no ontoto na se okitemu twitwe obebo adwuma se na ba boxing no ebetumi afa ne ntoma pamfra nti akwenya we dia masa ontoto ne fam kra Rojabano. You know, boxing is a small family. You know, everyone knows what everyone can do. And, you know, getting this opportunity, I'll make good use of it. You know, I've started talking to my team. We're rallying the support we needed. And if it needs come that I have to, which I am sure they will all accept that I do. You know, so we will definitely do that. We have a team in place, few touches.
is what we're doing now till when we have to go to election. If I have to, then we will move forward. Roger Bano etwanen Samson Oritu ja say Mr. Abraham Kote ni kweno esie ne kejawe eni aseda nti ode aseda kese de man sansa kwanya ya wanya yi Mr. Abraham Kote ni kwe and resigning and they wenya sa kwanya as acting GBA president nti ode na say na mobia enkasa entia Mr. Abraham Kote ni kwe no ba no wabo adwuma je se nyama bi na nkoye and ode adwuma die na to no ko nti ode na say se wa mana kwanya na wa be de obebo adwuma se na be ya ebia dachi bi kura no ono Mr. Rojabano obayasa acting there na mum no obeto adwuma no so on permanently. One way or the other, we might fall short somewhere, we might, get out of situations positively, but it wasn't, that in his case. So I would like to thank him for giving me this opportunity to serve as the acting president of the Ghana Boxing Authority by his resignation, And it's very unfortunate we got ourselves in that kind of situation. It's a learning curve. It's a learning curve, and whatever happens within this short period that preceded his resignation, I've learned a lot I learned out of it, and then I know it's going to help me in my subsequent years ahead if I have to occupy the seat permanently, which I hope to. Mr. Roger Bano and acting Ghana Boxing Authority president and Waten Kano Ibrahim Sani Dara, a former Ghana Football Association communications director. Na unim se Kudus Mohammed a Black Stars player born body ma West Ham team Saudi na epeno ano na Ibrahim Sani Dara echirima o se Kudus Mohammed no teams bebre na epeno Tottenham Hotspur epe Chelsea the Blues epe Arsenal the Gunners epe mpo teams a omo ni Enquiries ya broach memo no omo kra no epe branch efe ni Kudus na nia ono Ibrahim Sani Dara betume de nsesi ne bo asechire ne sin aduasa mienu akade a kire Ghana fo nyina se Kudus ebedwa ni team a onbebo in the UEFA Champions League ni yasi na Abrante se na push no wadwene ni playing time on and Ibrahim Sani Dara eche wasi Kudus Mohammed bola obo no team bia ni wiase a Kudus Mohammed bekwa onra first 11 na ombe o madwe so mbode beto bench dabi ball no ni mbo enti okọ team bia obenya playing time. Yes, indeed it is true. All those reports about the clubs interested in him are true. It could be Tottenham, it could be Chelsea, it could be Arsenal, it could even be outside England. But like I said, the key focus for Kudus this year would be to play among the top teams in Europe. That would play in the Champions League. That would give him the biggest exposures in the world. Let me tell you something. Yeah. There's one thing certain. There's no team in the world that Mohammed Kudus will go to today. And be on the bench. And be on. Mr. Ibrahim Sani Dara, Tuanen Samsoni Ebisanse President Cup. Dano Kwesiada Crash Sports has. Ekwa Jiji Omani, Etwa Trade Kan, na Kotokochi Omo, Ebo Mekani no Muntimu Bakon, na organization ni Bibiano Unwune saying, Ena Mr. Ibrahim Sani Dara say, oh, Nenyaji organization on Sanampen for Tutu Nyamaki Kanya Masiani, Emma President Cup ni ye feno, oh. Omwa eye se adwuma no oboma baso ye pa na we no eye good start at the Ghana football ye gina we so a ebetumi push yen ema sponsors ne ade ye tumi enya. Yes, I was impressed. I think that the organizers put in a lot of work. There are moments in this country in recent times that there have been free gates and no one turned up. Yeah. So the fact that the fans came in, and I know that some were burst in actually. It was a good start. It's good for the aesthetics of it. It's good for television. So this